mureba neza inshinga zakoreshejwe muri Mariko 11 umurongo wa 24 tuvuye mu Kinyarwanda, burya nabyo bifite icyo bitubwira. Verbe, inshinga mu Gifaransa ngo c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nicyo gitumye mbabwira ni ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Amen. Voilà, arusha kubimenya. Mu Gifaransa mwabyumvise? Tureo ama verbe uko zakoreshejwe hano. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous le recevez. Vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mu Cyongereza ngo therefore I tell you whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. You have received and it will be yours. Amen. Izi nshinga zakoreshejwe hano. Icyo musaba mwizere ko agihawe muzabona ikwe. Izi nshinga ni ukuvuga ngo dusenga muri present, dusenga uyu mwanya. Amen. Ariko ngo twarabihawe uzabona bikoreka. Murabona niko umwami yavuze. Amen. You have received it. You don't receive right now while you are praying. That is in the past. And the fulfillment will be in the future. Uvuga ngo usenga none. Amen. Wizere umutima wawe ko wabihawe uzabibona. Bivuga ngo Imana turaza kubibona. Amen. Ntabwo ari Imana ifungiwe muri present. Ntabwo ari Imana ifungiwe muri uwo mwanya urasenga. Nigiye utari bwabeho wowe, nigiye na cya kibazo wita umusozi kitari bwavuke, iyo byose yabirebaga nkuko byaba bihari. N'igisubizo iri butange yaragisubije, kuko ntago yamenye ikibazo mbere kitaraba hanyuma nigira ikibikorera. Niyo mavuga ngo nimusenga mudashidikanya mu mitima yanyu ko icyo musaba ikoreka, mwizere ko mwagihawe. Mwizere ko mwagihawe. Iyo turafata muri izi ndimi zirano, muzabona gikoreka. Amen. Bivuga ngo dusenga muri uwo mwanya tukaba twarasubijwe mbere, hanyuma tukabona bikoreka mu gihe kiri imbere. Bivuga ngo igihe ikurikira amasengesho. Ibi rero nibyo umuntu ashaka kwimira imisozi akwiye kumenya. Ushaka kwimura imisozi akwiye kubimenya. Parce que le temps utilisé ici muri conjugaison très important. Nuvuga ngo ntabwo ukwiye kwibaza ngo iki kibazo cyatunguye Imana ngo cyagutunguye. Imana yo yakimenye mbere kitaraba. Irazi iteganya n'igisubizo. None wowe urasenga muri present, urasenga muri uwo mwanya. Amen. Warasubijwe, uzabona ikoreka. Amen. Nicyo kimwe n'indwara. Nimusome Yesaya 53. Amen. Par tes meurtrissures nous sommes guéris. Ngo kubwo imibyimba ye ngo niyo adukirisha, niko bavuga, sibyo? Wajibise? By his wounds we are healed. None iyo mibyimba ya Yesu ni yaryari? Ije nona imaze imyaka 2000. Wajibise? Nuvuga ngo rero igihe Yesu yakubitwaga kiriya gihe. Amen. Mu Mana izi byose, Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo.
yariho irakiza indwara zacu zose. Imana yabwa icyubahiro. Hanyuma twebwe rero iyo turwaye rero, haleluya, tuba tura actualiza ibintu byabaye. Amen. Nuko activa ibyo mibyimba yakoze kera. Hanyuma noneho tukabona rero healing, tukabona gukira. Amen. Nuona iyi saha nicaye hano, sibyo? Nubishira mu Mana nari mpicaye isi itararema. Kuko yo yabibonaga nk'ako kanya. Ntabwo rero ibintu ibibona uwo mwanya nk'uko tubibona. Yo yabibonye kuva kera. Na nibyo yabwiye Sankeribu imwishyura iryo banga muri Yesaya. Mwatakaye. Umaze kumenya ibyo, biroroshye rero kubwira umusozi rero. Yes. Biroroshye kubwira umusozi. Uyu Sankeribu umwami wa Shuri igihe yateraga, amen, Yerusalemu, amaze gutsinda ubwami bw'amajyaruguru mu mukuru Samariya, avuga ko noneho araza gutsinda rero na Yuda, ubwami bw'amajyepfo mu mukuru Yerusalemu. Dore uko Imana yamubwiye hariya Yesaya 37 umurongo wa 26. Ari amagambo y'ingenzi. Ntiwumvise uko nabigenjeje kera, mbigambiriye mu gihe cyashize, none ndabisohoje kugira ngo urimbure imidugudu igoswe n'inkike, uyihindure ibirundo by'amatongo. Amen. We ararivuga ibigwi, uko basekuruza be bararimbuye amahanga, ati nta mana z'amahanga zigeze zihagarara imbere y'abasekuruza babo, nawe niko bimeze. Niyo mana ya Yerusalemu nayo ntabwo ariyo iri gwitandukanye n'izindi, nayo iraza gutsindwa. Imana ivuga ngo n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin. Mukiyabona ntabwo byumvikana neza. Ngo n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin. Ngo ibi nabiteguye kera utaranabaho. Et que je les ai résolus dès les temps anciens. Ngo nabigambiriye ibihe n'ibihe maintenant ni ryari? Muri présent j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Ati ubu rero ibyo nagambiriye kera napanze yemeye ko bisohozwa. Umva, usenga rero ake kumenya Imana muri ubwo buryo. Ngo ibi byose uravuga utera ubwoba abayuda, ngo abasokuza bawe ngo ndindwanyi nta cyanga na rimwe ryigeze rihagarara imbere yabo, ngo nta n'Imana zabo zibarokora, sibyo? Nibiki ivuga ibigwi. Ngo ibyo byose ngo nige nari nabigambiriye kera kugira ngo bikoreke. Amen. N'ubu rero no kuba waje hano nabyo narabigambiriye kugira ngo niyeshe icyubahiro mu kurokora Yuda. Abibise uvuga ngo ntabwo rero usenga akwiye kwibaza ngo iyo misozi ashaka kwimura, ngo iyo misozi ngo Imana yayibonye mu gihe kimwe nawe. Nuzibaze ko Imana nayo iyo misozi yayibonye en même temps que wowe. Yo yayimenye kera itanabaho, kandi yateguye no kuri kwimuka. Amen. Haleluya. Ntabwo Yesu avuga ibintu impossible. Ibyo avuga nuko bishoboka. Ariko hari imbaraga z'abademoni zifunze ubwonko bw'abantu n'imitima y'abantu. Usanga ni ikibazo gikomeye. Kubera ko tutanizerana ubwacu, biragora no kwizera n'Imana. Inshinga mu misi uko zakoreshejwe. Amen. Twabonye ko amasengesho akwiye kuba asunitswe no kwizera. Amen. Cya kabiri, ushaka kwimura imisozi nakwiye guhanga amaso umusozi, akwiye guhanga amaso yaremye umusozi. Amen. Kuko nta kiriho kitaremwe nayo. Ntabwo wanga amaso umusozi, wanga amaso waremye uwo musozi. Satani nimba ari we yishe muri uwo musozi w'indwara,
Satani niba ari yishe mu musozi w'ubushomeri, uwo musozi w'imyenda y'amabanki, ninde wamuremye Satani? Jambo ngo nanakimwe kitaremwe nawe, niwe wamuremye. None wamuremye yakubwiye ngo byose biri ku rurimi rwawe no ku mutima wawe. Nimba ibyo watura ubyizera, uraza kubona umusozi wimuka. Ntuzigere ufokasinga ku kibazo, ntuzigere uhanga amaso ikibazo, hanga amaso, amen, uwaremye byose n'abateza ibibazo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ya gatatu, hari abantu basenga, I don't know, turi mu masengesho rero. Turaza kugaruka ku ijambo ryo kubwira umusozi ngo wimuke, ariko turashaka kuvuga ku masengesho. Hari abantu basenga umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, ngo cya kibazo ntabwo kihavuye, none bakabivamo bakigira mu bindi. Banamubaza se, uracyakomeza gusengera bya bindi? Ese nanabivuyeho. Nimujya mubyumva? Amasengesho ntabwo asunikwa gusa no kwizera, amen, ahubwo ukwiye kuba umwizerwa mu masengesho. Murumva atari mwarizo? Amasengesho ntabwo asunikwa gusa no kwizera, n'uyasenga akikuba umwizerwa muri yo. Ukwiye kuba umwizerwa muri yo. Abantu benshi ntabwo ari abizerwa mu masengesho. Asenga rimwe kabiri gatatu ngo ikibazo ntabwo gikemuka, none ngo abivuyemo. Niyo mpamvu abakristo b'iki gihe nta masengesho bagira ya nyayo. Niyo mpamvu ibibazo biraho, imisozi iraho, finalement kugeza aho batanga kwibaza ngo Bibiliya ntabwo ari ukuri. Ikibazo ntabwo ari Bibiliya, ikibazo ni abantu basenga. Wowe uzasenga umunsi umwe, umunsi wa kabiri, ngo cya kibazo ntabwo mbona kiracyari, ye mbivuyemo. Ese uracyasengera cya kibazo? Narabivuyemo, nabihaye Yesu. Dufite ya mvugo yacu rero y'uburyarya ngo nabihaye Yesu. Wabihaye Yesu? Nimujya mubyumva se? Ngo narasezeranye, ati hari n'imvugo yanyu ngo narayiparitse. Ntazi ko baparika imodoka, urazi ko baparika amasengesho n'ibibazo. Ibyo se ni ibintu byerekana abantu b'iki gihe ko bameze. Bararwaye, iby'ubwami biri kure, principe z'Imana ntibashobora kuzigenderamo. Amen, amen. Ukwiye gusenga amasengesho asunikwa no kwizera, kandi ukwiye kuba umwizerwa mu masengesho. Nukwiye ku giving up, nukwiye kuvaho, ukwiye gusenga kugeza aho usubizwa. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Ukwiye gusenga kugeza aho usubizwa, nawe ubundi ntabwo ari Imana uzorasenga. Mweze ko abantu benshi basenga kugeza basubizwa. Benshi basenga rimwe kabiri gatatu bakabivamo, ngo ntibasubizwa. We waba ufite ikibazo kikuzonze, hanyuma ukagenda ku muntu uzi ko yawikemurira, ukavuga ngo namubuze rimwe, nagiye ukabiri namubura, n'ubwa gatatu mbivuyemo. Cyangwa uzajya ugenda buri munsi kugeza aho agikemura. None se kuko Imana uvuga ngo hanyuma ukagenda ngo Imana ntiyasubije? Niyo mpamvu yaduhaye inyigisho muri Luka 18:1-8. Somere yari niyo nyigisho, la persévérance dans la prière. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Yitwa microwave generation micro-onde. Yo gucana imbabura, yo gucana kuzine birati. Ndashaka coffee, ndashaka icyayi. Cup of tea, cup of coffee. Ushira muri micro-onde. Ushaka umunyu ngariki. Masegonda 3. Pa. Akanya paf. Uraho ukanywa. Iyo niyo generation turimo. Yo kutarambirwa ntibitubamo.
no mu buzima busanzwe. Mubibona se? Concentration y'umuntu wa kino gihe ntayo. Nashobora kumara nk'iminota 10 ari imbere y'Imana, ntibishoboka. Ni bake cyane babishoboka uyu munsi. Barambirwa. Terrible ça. Génération micro-ondes, microwave generation. Umva cyubahiro, iyi niyo generation yanyu rero. Ariko wowe ntabwo urimo, ariko umenya abo mu rungano rwawe niyo barimo. Kuriya ibyisi bashaka ko byihuta ako kanya, sibyo? Niko no mu Mana iyo baje bashaka ko byihuta kuri. Ni indwara ya Satani. Abantu b'igihe nta kwihangana bagira. Ayibonye, barabona umuntu yubatse ama etage arura ko ibintu bibonere, sibyo? We yahereye muri za 60 atangira yikorera itabi, agikorera ku mutwe kuza 60 utaranavuga. None wowe uraje nona ngurashaka kumere nkawe ngo mu gitondo. Bisi bibaho. Ibyo biba muri filme gusa. Abantu b'igihe bibera muri filme. Muri filme bagira mariage ako kanya mukayibona bafite umwana. Abantu barashaka rero ubuzima ntabwo ari filme. Ubuzima bufite realite yabo. No mu masengesho ariho amategeko yaho. Ukwiye kwihangana kugeza Imana isubiza. Amen. Nawe ibindi nibyo muri filme somere. Arababwira ati, hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi. Aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko ahageze aribwira ati, nubwo nubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera, kuko adahora aza iminsi yose akandushya. Nuko Umwami Yesu arabaza ati, ntimwumvise iby'umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko Umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Amen. Uko twigisha gusenga niturambirwe, kutarambirwa. Amen. Dukwiye kwitwa bamutarambirwa mu masengesho. Amen. Umviriza amagambo. God is the mountain mover. Tuza kushira mu Kinyarwanda. God is the mountain mover. We are the instruments. But prayer is God's plan for moving the mountain. Ngo Imana niyo yimura imisozi. Twe tukaba ibikoresho, amasengesho akaba ari inzira yo kuyimura. Mubyandike. Amen. God is the mountain mover. We are the instruments. But prayer is God's plan for moving the mountain. Ngo Imana niyo yimura imisozi. Usenga akaba igikoresho. Amasengesho akaba ari inzira yo kuyimura iyo misozi. Right? Amen. God is the mountain mover. We are the instruments. But prayer is God's plan for moving the mountain. Mubyandike mu Kinyarwanda. Imana niyo yimura imisozi. Twe turi ibikoresho. Amasengesho niyo nzira yo kuyimura iyo misozi. Imana ishimwe. Kuri guhambaye. None rero turashaka moving forward, turashaka tujya imbere. Imana ishimwe. Mwamaze kwandika ibyo? Imana niyo yimura imisozi. Twebwe abasenga tukaba ibikoresho. Amasengesho akaba inzira yo kuyimura. Amen. Hanyuma mbahe ikindi gicapo. Mwese mumaze kubona umuheto, sibyo? Kugira ngo icyo umuntu ashaka kurasa gutera kigereho akeneye iki?
akeneye ibintu bitatu. Akeneye umuheto, akeneye umwambi, akeneye amaboko ari bufore. Wabyumvise? Amen. Haleluya. Mubanze mu visualize, mubanze mwitegereze uwo mwambi. Amasengesho, amen, ni umwambi. Nanako amasengesho ni umuheto. Umwambi ni ijambo ry'Imana umuntu ahagararaho asenga. Kuko nta gusenga gusa wishingikije ibitekerezo byawe, ugiye kuba ufite isezerano. Umuheto ni iki? Amasengesho. Umwambi ni iki? Amasezerano tubura mu ijambo ry'Imana. Sibyo? Habuze rero amaboko afora. Umwambi wonyine ntabwo wakwijyana. Umuheto udafite umwambi ntacyo umaze. Amen. Haleluya. N'amaboko yonyine nta mwambi, nta muheto, ntacyo akora. Sibyo? Watuma amaboko se wajye kurasa? Rero umwambi ni iki? Ni amasezerano y'Imana ari mu ijambo ry'Imana. Umuheto ni iki? Amasengesho. Amaboko afora ni ukwizera. Wabibise? Kwizera udashingiye ku ijambo ry'Imana ntacyo bitanga. Kwizera udashingiye ku masengesho nta mbaraga. Kugira ngo imisozi yimuke akwiye kuba biriya bintu bitatu. Akwiye kuba hariho umwambi, umuheto n'amaboko afora. Yumvise? Byose birajyana. Kwizera n'ufora y'amaboko. Haleluya. Umwambi ni iki? N'amasezerano mu ijambo ry'Imana. Hanyuma umuheto ni iki? Asengesho. Ibyo rero mu buzima bwa benshi uko bidahari, imisozi ntabwo ijya yimuka. Imisozi irahari. Abonekera mu isi ntibakinizera ko Imana isubiza amasengesho. Ntibakinizera ko ibitangaza bikorekana uno munsi. Kuko ibyo bintu ntago bakibimenya. Itorero muri rusangi uretse bamwe yaratakaye. Amen. Imana isigaye mu ndirimbo no mu kwikaraga ngo turabwiriza gusa. Ariko realite y'Imana ntiboneke. Reka dusubiremo. Kugira ngo imisozi yimuke akeneye ibintu bingahe? Bitatu. Icya mbere ni iki? N'umuheto. Umuheto ni iki? N'amasengesho. Icya kabiri ni iki? Umwambi. Umwambi ni iki? Yo mu ijambo ry'Imana. Hanyuma amaboko ari bufore ni iki? Kwizera. Iyo bitatu bihari umusozi urimuka. Urawurasa neza kimuka. Uko ufora umwambi, umuheto akarasa, hari ikintu aba aviza, hari ikintu aba abona. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mwabwira uyu musozi mukwiye kuba muwuzi n'izina ryawo. Amen. Tu ne vas pas déplacer les montagnes à l'aveuglette. Undi mu imisozi ntabwo ari byo. Amen. Ese ibyo murabyumva? Kimwe ntabwo kigenda kitafite biriya bibiri bindi. Reka dufate iminota 5 kandi mbere ko tuza gusoza dusengera twese hamwe. Ubu ndiyo ndashaka umuntu wese yimura imisozi mu buzima bwe, mu muryango we. Amen. Cyangwa no mu itorero nimba hari ubona. Amen. No mu mahanga nimba hari ubona. Fata iminota 5.